Ki te riu o Waikato i nāe nei, ko tahuri ngā toa kai Rākau o Waikato ki te whakangungu i ngā maire tū o a pōpō. E whātekau ngā punua toa no Maniapoto, Hauraki, Rākau me Waikato. I whai wāhi atu ki tētahi wānanga i oroko tīmata hia mai, e kiengi tūheitia pōtatau te wherowhero te tuawhitu. Hei rautaki piki tūranga mo te anamata o te kāhui ariki. Tū he wānanga mo ngā rangatai o te porotaka namatahi. Ake, ke pakari ake tōna o pe taua o te kingitanga. Kōrero tuku iho, karakia, he aka te mahi, he are ki ngā tua whenua. Kia whakakōrero nei, kia tangatanga nei, ngā poi nei, a ki ngā mahi a ngā tupuna. 10 years ago we had a dream to pass on all our maramatanga and our pukenga on to the next generation coming through. The name of our wānanga is Te Mana Ao Pūha, Rangatahi. Whakaaro around it, and the whakamārama is around uplift our boys, so taking them from being boys to men. Te wānanga nei, tiki ake, te tono nui a te kingi, o tāna kōrero, me timata tātou ki te whakapakari, te tuara nui, o te ariki e kainamu mai ana. That was up at Hopo with the King's office and we had that discussion. Like we've kept on holding this wānanga off over the 10 years because we didn't have time. But once he spoke and that was it, we had to find time. Thank you, Father. Proud of you today, boys. They're pretty emotional as well, so pick up, come on. Wā i riro mai mātou i ēnei tama. Ētahi kāre anō kia hiki ake te mau Rākau, o ētahi kāre anō kia tau te reo Māori roto i a rātou, kāre anō kia tau no whea rātou. Nō reira, ko tā mātou he whāngai, he pupuru i tērā mana motu ake i roto i a rātou anō hoki. Tino poi ki au, nā te kau o oku hoa, me te tuakana tina, te mau Rākau, tino poi kia ako e ti turu poi poi, e ti atu. What I have enjoyed from being at this wānanga is building relationships with the boys, the kawa, the tikangas of tū, te ao o tū. This wānanga has bettered me, making me more confident. Today is graduation day. We came in on a Sunday, we pōwhiried our young fellas in, set our tikanga and kawa for the wānanga. And then from Sunday to today, went through all the basic movements of Mau Rākau, from our tūawai, tūnga, all the way through to our kunga Rākau. Just felt their Māori. Aye. Just amazing, and coming through and watching them go through their grading. Yeah, we were speechless sitting there as a whānau. I nā te maia o tana tū I te rangi nei, ka puta, a kare aroto ki waho. Hika kakatoa, au te kite, I ngā mea, ka whaia. Why I wanted to come to this wānanga is because I can learn the way of the old, our tikanga, our kawa, o ngā mātua tūpuna. I was brought up in Te Kuti, a little town in Ngāti Maniapoto. Why I wanted to do Mau Rākau is because I grew up in the Ao of Tū. Where I'm from, my tūpuna o Maniapoto. He was a good toa, strong toa. I've been in OT 14 years now. It's a boys' home. Coming to kaupapas like this is how I can clear my mind. When I go back to like other people, I can have a different āhua for them. What I want them to go away with is a clear understanding of tikanga and kawa, their commitment to kingitanga. Mau Rākau was just a vehicle, and all our tikanga and kawa were probably the main point for our wānanga. Te wā ka puta koe I tēnei wānanga, me whai koe I tō ake reka. Me whai koe I tō ake mau, haere, me ēnei kōrero tukui, haere, me ēnei pūkenga, ēnei wānanga, hei mea pūtake, hei mea tauwhai a koe. Primary Stevens.
From here we have a few kaupapa coming up with Te Pūtake o Te Riri, starting on the 28th of October from Rākau and finishing at Rangiri on the 20th of November. And these boys are definitely in the frame for being put to mahi straight away. 3, 2, and 1. Aukaha te taipū kōrero.